uzino nyine bayazana. We're moving. Tugende. Yavayo ni imbunda. Uwishe Sara muri imbere Tankuredi. Yamwiciye umukunzi. Bakira amasasu. Batanye kandi kubarasa. Mayiko areba ntiyabyivangamo yishe imbunda ye. Yaragiye kwica umuntu. Muhagarare kwa Sophie kuna meze. Ntago wajyayo. Buyagusize yapfuye byarangiye ari muri yindi si. Sophie ameze nabi. Sophie ameze ni papa vanga agenda basi ndasigara hano. Genda guma hanga aho nawe genda kujya tushyira mu byago genda. Papa ntiyaguma hano namaze iminsi ahigwa nubwo cyamuvuye ariko ntiyasigara hano. Sasa agatabo bagataye nubwo bagiye imyezi ntabwo ufite ka gatabo kabo. Kuba ku ruhande wari umukunzi wari Chero wa mukobwa. Chero, he's really yaje agupanga na ka T-bag. wanted me to give you this. Ni indaya. They wouldn't let me in anymore. I only want what I asked for. Hold on to the rest for a few days. Yari yapanze na Agustino umwe wari hanze Augustine. N'uyu mukobwa ngo Chero bamwivugane. Umva yose yagumane y'ibihembo ahubwo mahe make ene nagusabye. You would have considered. Andi buyagumanye kari kagambanye ka T-bag. I just want you to know I'd be very cross with you. Ndetse rwose umenye ko nimanye hanze yahanga aha. Nzaza rwose nkumara agahinda nkube hafi nkwiteho. When betrayed. Ndahakira ngo haye wari wansabye ndiyo wegumane byihorere. You have my word. Ndatumva kuva nyije Chero umumpuye imbere. Mfite ijambo ryanjye. Sasa myenzi Chero bishe. Yari afite business nyinshi yikorera hanze zose zitwaye na bagenzi be. Harimo n'uyu mukobwa. Numva zana kariya k'ikizeze menye ko nshaka. Zana rwose akaboko yanjye nkereganjye nagukunze ukuri. Ka T-bag bagahaye urukundo. Kitwariye umugore wari Chero. Wari indaya yajyaga ifuturuka hanze. I'll wait for you. Byose ngiye kubitunganya. Nugera hanze nzabe kwitura. Kumbangaha muri Colombia niba ari akandi niba ari acandi na agace